Yewemo rekatetete roja toya umutete Jongli nongo teteshe. Guys, what's up? Meze neza. Igihe nongere nkibutse gukora subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana show zacu. Uyu munsi nabwiye ngo ndasa neza sha. Mukunda ari byo. Uyu munsi rero njya kuganiriza abagore n'abakobwa. Ejo bundi maze iminsi myinshi mbona comment zanyereka mumbwira uti Beura ntabwo gitwika. Uti ongera utwigishe kunyonga. Ibi nibi video zawe twarazibuze. So rero uyu munsi tugiye gukomezanya n'isomo ryitwa kunyonga. Ese banyonga bate harya? Hari abakobwa benshi bajya bamaza ngase ngo babasha kunyongera imboro ngo upfukamye urugero ngo bari kurya kenyuma. Ngiso uhagaze birakunda. Nyine tubintu nk'ibyo. Sinabagore gusa n'abagabo baranyonga. Ubu ngubu nicyo tugiye kwiga. Isomo ry'uyu munsi ni isomo ryo kunyonga. Kurugero nka gutya nshaka kuba nyicayeho kandi wenda umugabo yicaye ku ntebe. Hari uburyo inyonga kandi ntabwo bisaba kuba uri maneke, ntabwo bisaba kuba uri umubyinnyi, ntabwo bisaba kuba ugize uteze. Ako hari ukuntu iyo uri gukora ibintu, hari ukuntu wicara nko kuri hagiye uyicaraho. Aho wicayeho hakuntu usa nk'uwigira imbere nka gutyo ukazamura ikintu ukumva ikoze shaha. Bameze nko mu cyumba mu nguni ukuntu ukumva nyine turayumvisha. So rero niyo mpamvu kunyonga aba ari byiza kubera ko ku bagore umva biradufasha cyane. Iyo uri kunyonga uyishyira muri bya byumba byose hahandi umugabo atararimo no kugera. Rero ukumva nyine biraryoshye, ukumva bimeze neza. Ndaje dukomezanye mu kanya babwira uti ese bikorwa bite? Kandi ikindi ndabikora byanyabyo nambaye n'ubusa. Ndi kumwe n'umuhungu kugira ngo mubibone noneho ukuntu arakaye.